studio ke kongeni goto kwina gaiga ende turanya ko tukumurikira ari abete ane mono ase county ya Kisii ke tukumnyukwika ase bunge ye county ya Kisii ditukoli igoro umuwaziri uri otenete amangana oboteneneri bwe county daktari Ndemo Ong'era nganya tukabaka gutori wa amone bunge ye county ya Kisii ubatikana amona mamocho alikosomo swada uyinya tukabaka gwikiwa abi ase bunge yo bukwani ku mwaka isiko kolengana amone chikura chenya tukaba chiwa kuna ndi chikure chiga omorigeria ni gochenya tukaba chigo tinenero amono mokonyi bomo speaker chako baga kanero nya tukaba utinenera emotion yitu kuri goro ya bwate iganga yoko mu waka isiko mo waziri yotenenete boteneneri ase county Ndemo Ong'era ase aba bunge bagete chikura abunge 43 bamwegerete Ong'era abayiga ababunge 23 banyatoka bagwaka ekura yo kumwaka isiko asikolende bona abanya toka bakumugera babete abange na atebona tabwende kwenda isiko ndo chinga gustabwende kuru abisi kolengana amona ababunga abugo saba msia gukwana kera bakolete gikalekyo mbakwanete amangana amange kubwatikana kato kwansira kuligeria umubungo kwanete umubunge o Kisii Central yote betenga ase bunge yaito bono ntoko nyaka watoko na gutumika chinga kichonsi ipi kuna kurusia abana baitemeruma actually bunge ya county ya Kisii wikira boni ga yari kuyocha ko morusi oyoiga ari gocha ka bomuntu ka pokabere korusiwa nande stadium emotional ni kageire ngane ni karo yogo chikurusi umuntu onde abisi kurase county ya Kisii atetenga bono it is time yoko kora mangana yiga outside bunge goseko imbicho metekaro ko imbichi kugekonge aiga bone minating to chikanyara kasiendi nande ya serikali it's good to nyara kasiendi kyagera minto bekiro koro history gokora igobono mu bungo na nere aise guchunguzu yembi committee abantu batano yaro setiku eyo yanya teko bake ko yarko nyara ko bekora amona Michael Mtume umu MCA bwe bungeri ya Masige East njanya teko bake korosigwa erinde nya ko bake kumuchunguza igento banya teko bakonya number 1 ngana ya begete abaskari bakamurinda ekikirima minjaniri chiko ngana ndo di Rubendre dikerete erebe komonyene ebigana byalinge bintu bibere konda siri ruberi banyotani evidence yo kotebanga na ikirete numusikali oyiga abambali yo konyoranga bale bakonda usina bisiaye gose bajide kotanere bono bagwati evidence isainenga inga na mubegeta kamona nenta inga tokumwegera ayinkorengana una committee ya nto kwa konyora no muswado yiga no kwani to asenchara yo boikandi tukuri garo baga kamba kachikura egento keire to mu waziri oyo ko tigara asemermo akorokunga Ndemo Ong'era lakini kwa lingana nenga nayo mubungo yunga nto gutumekanza cheito konya ko impichi abantu ngwane ite bwati mu musomo no bochaze actually tigo twara munso lakini nde tusikoligiria ase bunge ya county ya Kisii kero tokoligiria chi motion woni ga chibekire na ota ingi motion nde ne kagiri wikiwa ase bunge yibo matukagwango iga kuwane kurusina ndo muntu ndo monene ase county ya Kisii abisi echine chinkuma cyo kwaneka igoto kente kuna kubwato konyoranga nebeku stili na botoko koreki na botoko fuatilia torenga nkikeke gochikonya kabage kogenda umuwaziri oyiga Ndemo Ong'era according to findings chanya toko chikutoka ne committee yiga duro chaba MCA 43 banya toko bakumwegerera bagote ataba sawa kwisi igona benga ngaga iga muswado togwente kwikwa se bunge ni mapema sana na ndo metekerori gasi ya serikali ama mochana ko nyara makama ke gusoko nyo yegento kitekere emergency wakani koraga konya ibintu ngamne byo mbibwa ndi wikiwa se bunge bone kina kya minute nga ibintu mbire bike okora amye mino ne lise mo kyaleta soronga sikitari go sari bese umwana inchi gusegento ke ko chikoreta corruption ya se county ekina bo okoraki okora nyume committee elieta keire etari saransa enyara kwa bakya okoraki kegwetia egente keiga asenja yo weekend tetranyora robot yorunga ba MCA bar kunyako ba ko kwana litukori igoro maiga yo ukora emotion yo
no MC Omarani Ward na ende ncho murai wabake ase bunge ya Kisii rero twabwate motion yoko rigereria korusia waziri goteneta amang'ana ofisi ya governor na administration y'omusike ndemong'era ofisi lakini ekero twarigereria kuna babunge twanyoraga amagosa ataisaini aragwire gochikura chiakiru no gukana tagenda chikura 44 na bali banjera nang'agende 23 no kuona kinga esegesogotanga overwhelming majority said that he shouldn't go gotwara batyabanga abantu baminto bono twasabire gavana tochama mune serikali county government here made up of two arms executive na assembly tochama tuligereria bintu turakore tokora abantu baito amagenda nara abantu batagite bone imbura yakeanira chipara chiroswe chinyagitari chiagachwe ebirasi byagachwe na chipasa ritokone gavana mbia mono kiagara chacha mbia mono sana. Yakonge kubwatikana amune kwana yaba MC abuna bana ko bakubwatuka na bamangana ari ngira sebunge county ya Kisii kurwa sebunge yoni gotokumnyoka asiritu kuri goro ndiari kunyaka bali gocengerwo ko gose kunyurwa ase mangana yobo chenu gucha sabasubati nabo iko kiombe ekemo kenya tukaba kigotara eskuru area ya Nyosia high school abwese banyete ko bakuru obokonye ane moro batanyete ko bakwiba umwana mumura na bari ari tukulia umwana muiseke musomo subati banyete ko bakonyura umwana mumura ne bakanyako bakumwa ekegwa ende gochingira litukeriga kolengana amona bakwani banyete ko bakwanira litukeri goro banyete ko bagotenga umwana mumuru nyane ko bakwiba mono ase society igere buya abarimu banyako bako make seminar gosekorosia chi seminar kunyura umwana mumura nabo iko emerubiri nde menge karbako inyura amagani umwana muiseke n'umwana mumura neta gutigwa ensemo lakini kurumaiga matukamege twakaigurenga umwana mumura nero kurigererirwa mono agatebanga ngia kurigereriki umwana muiseke oni go umwana muiseke nero kurigererirwa bayibiro umwana mumura nde bakwira nasu mumura na nde batena actually amatukamega kadokwira na ase bibilia Gakonge Bibilia yari kumurikira umwana mumura most of the time. Wisikurigiri hapa swati bali kira ase Bibilia mbawe kemia yamu. Kuru Genesis to Revelation mbawika. Lakini hapa sacha bali kira oro niko bara abange. Igo aba swati abaiga bari ko barugwetera aba sacha abaiga. Bone igaika amatuko yabo na ukiga digite kuna gocha batenga egento musacha ko nyara mukuna bako nyara. From there ekasuka umwana muiseke na kwenta aligeru guste siramo konye na yanyako baka kwegendira bugima bwaye tuibira umwana mumura bona keke gana ndi kundi bindi byanyako biko isokya gose byanyako bikoranga umwana mumuru tigaire maiga mono na era kwenta nyako baka koreki gakurigererirwa bona ke kundi ke gakyanya boke initiative ni okenya to baka wika access school yo asibanya to baka kora guidance and counseling bakanyako bagosomia abana baiga baka kora motivation guchasi bali bakora bya amone ibintu binde bingi buna banyete ko bagosomia abana baiga ritukuri goro nabo abana baiga mbanya utelipaga ndiko sanga amone gekundi kiga kenya to kabakiwe ikase school yiga ine buna enchire yemo yoshya ebirengererio umwana uri school mete nabakanya ngana kwate mechando agusinyunga kya kunyaka bakakonye hea irinda abantu banyako bakonyonyora nikobone nigo lya beteri tukurigia guchasa boro kiwa baiga banyosia high school gosanga ebirengere byabo tetanyoro roboti uru asinjira y'ubwikenu nga amangana agenda tekuru ase school ya nyosia for teenagers to learn normally health wise, psychologically and also mentally. So I would like to take this chance just to thank the students in Nyaboke for preparing this. And one thing I would love to see is these children growing up to know who they are. Let them grow, speak to themselves. Let them know health-wise what is good and what is bad. And let them grow to be a good family in the future. Thank you. Today being the World Brain Day, we are happy that we had this activity from a Nyaboke initiative, which
charity. We not only offered sanitary towels to the ladies, we also factored in the men. They are not left aside. So we are so happy that this is a success. I come from around this place. I chose Nyosha because I was giving back to the community where I come from. Yeah. The future plans of this initiative, I look forward to doing this annually during each year, during each World Menstrual Hygiene Day. I look forward to doing something like this and even something bigger. Yeah. Most instances, nowadays the girls are factored in, like the girls are more I don't want to say empowered, but they are they are more favored more than the boy child. So while I was mobilizing my friends and few people here and there to help me with the funds, I said let me do something for the boys. Initially when we came here for a pre-visit, the guidance and counseling teacher Mr. Robert told us that the boys really complain that they have been forgotten. So we said, what can we do? We factored in the tissues and we brought something for them. Yeah. Leaders, to save the boy child, I would wish the schools to prepare something of this kind frequently, not only about menstrual hygiene or anything, like to just motivate the students and staff. Like this being a mixed school, the school can be preparing workshops for the boys aside and the girls aside. Let's say each term, yeah, it shouldn't take so long, like annually, or you wait for such a day to do so. Like they should do it more frequently. And the girl child, yeah. When girls are being given their certain towels, as boys were not given anything this time round, we are happy that we have been given at least a tissue. Now we can use it. That's okay. First of all, I'd like to thank Almighty God for protecting this initiative. We have come into school. We appreciate what they have done for us. They have taught us teachings. We appreciate that whatever they are doing to us. I'm not aware of these sexually transmitted infections, sexually transmitted diseases. And we know at their age, so many things happen between them. Makonga ni beto nya ko to kunyura umwana mumure ne na leta kunyura ko baga ko imincha una inchire ya munera nya ko baga ko igenderie na boyo ko so mani bintu binde bingi onyara ko baga kwa chief te bangere ne ko lisi chombe woka akori michie na matukari amego kwari konyara umuntu abaroche ngana bwatu bulimo mangana yo kwenda school tarengo because aroche family bwata mali ana mura kurigeri kyombe ire ngakira se bweri bwabo no bole munga kibungana atange school no kwendera go kore chingaki indugu mabonya ko boko gendera lakini amatukaye go mwana rasimanya ko bakagosoma irinde amasomo na mubike somewhere esinge tunebane meeting gosine barasa yo mugambi to ko nyurwanya to bwati kende ke kwa kinga ngwachite school na ko imokyo ka bako igoro to ko imokya oko imokyo ka bako igoro kumbi wanga toraro Wano gwikira bwa kongendo tingana to kunyaka to kubutura umurubiro yiga bwa magazeti asejitari kechiga emeronge na kyanda mutenyi no yo gatano mwaka 2024 niko tubwata amatuko amakesa na ukoro mutenyo yiga atatu gusabire irimo actually 31 kuri achima mosi nto chikonyaka to chengera madaraka 1963 naliyo twanyore to gusubore ngakirie bandere mosongo ya ruseti kwi bandere yo Kenya gatirigu konde mo Kenya tachit konyara kabo tachit konyaka baga konyara government anyako baga kuigambira asobote ni ribu mosongo omo Kenya kanza gukwana 1963 na baada yo mwaka yomo ni mitinyi tano mo mpaka December 1964 no muntu miyo gukwanira no muntu tari ho history na kumitinge koko gambe na Kenya yanya to kabaga konyara ubusubore abwase omorai umutangani bwense Jomo Kenyatta nyata ko baka ko egwe enyimbe ri okora Kenya abo igobona Kenya kanya ko bakigwetinira kurugabo
Gekonga into chikunyako to kunyarikeria asinjera yubo ikeno igo genda kubwati Amazing Voice of Victoria Boy go imirubiri kunyako gekugochera asembeo asigeta sini kiga ira ni gonkuru kwa Espan Bosire Enchendo kelame Kiekonga